Thank you, President Nelson. Maruru te We love and Nelson. sustain you. Thank you for that Wahere marvelous matu yao te introduction patrune to matu this yao. conference. The scriptures speak of a rich young ruler who onon ia te ho hap o ture tau ar hei te horo ia ye tura wa tuturi tona awe e mate mana te asked mau the master, wa ui te orome "What tua shall I do?" e havo e no ai te ora mure ore After reviewing a muri long hoi list te of whaahitir ai commandments te his hoi fellow tāpura roa Hebrews no te would mawha carry awir out, atana i hap o Jesus told the wa man pro whose ye tu fellow yana e hoi tāna mau tā o atoa proceedings to e the horo ai Lord, te ho no te whea wewe take up his cross e amo i and tāna follow him. tātou ro e yana The boldness of this i te directive hoi o te e caused the young whawir a ruler, wano ai te e in hapo spite of ture his te expensive awe salary, rewa no atu to te get te cold heo tāna feet, tau ar hei and he went e away wa haere e sorrowing, atura o ia ma because te the oto scripture e says tau ar hei hoi he tāna. had great possessions. Obviously, this E is mea an papu mai important te te pōrei o cautionary te tale a amu about o i the hoi uses of wealth e hap o mai te and ta the needs tātou of the poor. ohi par ai te tau ar hei e tēno Ultimately, atu te it is mohina a aro te whea story wewe. about E te hope wholehearted, ara e unreserved amu ia no te devotion pupur a to au hope divine e te tahon o a responsibility. ore i te hopo i a te With tuhia mai or e to te without rei. riches, Te tau each ar of hei te us tau a ore is e to mia come tia to tātou Christ tat e te hia haere mai with te the metia same ma te hoe uncompromising a commitment to whawhaura his whati gospel ore i tāna that evaneria was mai expected te of ti this e young hia man. i te e taureria. In the vernacular Mai of tā te today's whea youth, api e pro nei we are to declare ki ourselves tau hia e all in. uhopa e tātou i roto. In his Mai te characteristically mātou hia i roto memorable i te prose, mopapera nenhe C.S. a Lewis C.S. imagines Lewis the Lord o saying to whiruri o him iei te anira te something like whatu ia this: tātou i te oe mea mai te ie I tūru. don't want your E time ere ro or atu money atu o tō or your taimei, work tā o tō moni, tā o tō as ohipa, much as tā I u i care hina about aro you. o taura. That tree you were pruning, Te tumura au tā I o don't tō i want to cut topetopera, ai or te any wo e hina aro spiritual nei tā pupur i te grandeur. am I ai want the o e whole i o, thing down. o te tātu ora o te And tumu, that o tooth, te tumu tā u i hina aro i I raro. want to drill E it, trani ho crown it, and pe, fill it. ai te wo i hina aro e I hou, want to e have that. tāpā, a reira i wha i te reira In o fact, hina aro o iriti I i te want to reira. hand you over. Inha, I te want hina you aro to nei hand iau, it ia over tū to mai o i me. te tātu ar au te Your oe whole nātura nei, natural self. e I'll na give u e you horo yourself. atu i te oe api In fact, no te mono. I'll give you O wau myself. hoi tā u e horo atu ia My oe. will E riro tō u shall hina aro, become your will. e hina aro no oe. Well, all who Te, speak in te this tātu ar ai pro pro mai e tātou i roto i te e amuira ar hei, e pro mai e rātou noa tua te mau pro, what Christ said mai ta me to this tia, rich young man. ta te me tia i pro te tā tāta tau ar hei. Savior, A haere mai tō oto whaorara, a haere hope mai, wholeheartedly ma te a au tā. take up your cross, Arawei tau tō however tātou ro, heavy it may be, na noa tu te teim ho te and reira, follow him. e ap e iana. They will say this knowing that E in nā the reira kingdom rātou of i te God, pro mai, ma te i te e, e roto i te patiri o te atua, ai te haere awhar anō, ai te hamata e tapea, ai te hui rai muri. O tū te tito i te profati ano te huna i te hoe whet i poe. O re rano te whaatai te whaatawaru whai te te mō whet i. Wa pahono i tu ma te titaur ar hei e te ai whaito ore. Awai ho na we tei e. O te tāta e tui te irimai ni ei te arote, ahi o ei muri, e ore ia e au i te patari au te atua. Ia nihia mai a rawe te maumia paari, te maumia atua e tito tito i te hinaro tō tātou a au, ahaman au e, o tō tātou vei atinoa ai te tumo o te metia, te pupur a hope no tō tātou orar a. E noa tupai te tamaru mai nei i taia e noa mai te reira eiha e ario, e eiha e ho'o, e mia tia i a tātou, ia whaine ne hia. Mai tā T.S. Eliot i pro, ia aufau, ai tātou e mea maurira te taatu ara. O tai hoa i a tātou e mau pei, e mau hape hape, e tō tātou iso a amu te nhenhe hawhiwhi tā tātou uthui hoper a pai waru e roto i te huipa. Ia rawhita e rā tātou metua, te atua tō tātou metua no te whaore e no te amu e te mau harata tātou i whaaru e. Pene e no tātou o ia i hapipir hei te reira. A tira no atu, te vaine te tauturu hanahana no tātou tāteit hei, no atu te hora, te man ono te tauira i te ho e mia e tō tātou huru e tāmai. Wa horo ati atua ia taura i te aau e nona. Wa api e te tiera ia itra ira, i mutara ia wharu e te maumia teito, e whaau api e te varua api. Wa api arama i te tātano te ho e tauira ar hei,
E whaaano i te veirua e wa hap i hoi etu, that except a man ia be ore te tata ia whanau whaahura, cannot see the e ore o ia e ite i te patri o te atuara. the E possibility te papuhia e irirono ana te arawhia tauwi, e ia ora i te ho e whaitu teitei e, ho e o te mahoroa a te atua i te whea e imi i te reira. friends He te mau hoa, i tēnei mhana te ite ni tātou, e te mau whaatara atoa e to te reira mo tuha ara. Te mau huru pupu atoa e to te reira mo tuha ara. Te mau ati numera uira, e te mau ti ara poritita, e wanau e roa te au ore e te ipo. might we ask ourselves E wi pai tātou e no ānei, ia imi te ora a teitei e te moa e, mai tā te pretiti Nelson i prau. when doing so Ana reira i tātou, e mia mai te ato i hamano tātou i tera tau maere, Book of i Mormon roto i te puta mormona, in which those people waui e wapahono te tata i te iwir amate e pūwairoa. I quote E, and it came to pass e i muri era, there was no ai taro te contention maror, ai tupu i roto pui te mota atat o e te whenua atoa, no te aroha o te atua te i roto which did dwell i te in the aau hearts of o the te people, mauta ata, and there were no envy, aure atura e maror a, i te whenua ra, e aitaha i te nou tupu, aita te maror a, e aita te mau ohipa huru haer iri, happier e oia maurua aitaha i mauta ata i oa roa tu i roto pui te mauta ata, i hamani hia e te rima o te there atua. were no robbers, Ai te wheia e haru, murderers, ai te tata taparahit ata, ai te atoa e mau ati ramana, e ai te atoa e mau puput ata a e. they were in one Wariro raratu e the hoe, children of e mau Christ tamar ina te metia, and heirs of the e wheia ai a i te patria o te atua. how blessed E o oi, they. tō rātou. Close quote. Well, what is the key E ha to te this tāwiri, no te e breakthrough in content? mahitir ai roto i te orara popo e te oa. It is embedded there in the Te text roto i tra i rawa, oi oi, in one sentence. te prau, The love no of te God aroha o te did atua, dwell in the te heart roto i te aau o te mauta ata. Now, when the love of God Ia horo te aroha sets the tone o te atua i te for nota, our own lives, no tō our own tātou i shorar a, relationships to no each tō other, tātou taamur ai te tei and te tei, ultimately for e te our hope people, a, no tō for all tātou man mankind, anon e te tata nei, then old e reira, divisions, te mau whaata a e rat heito, te mau i oap i whaaha, e te mau oti a hamanihia begin to pass e maeri e, and peace increases. e rehei mai te hau. That is precisely O te what uhipa mau happens ia in i our tupu Book i of roto i te puta mormona. No longer Ai ta whaahau Lamanites or e ati ramana, e ati atopa, e ati o te wha, e ati tōrama. Noahites. Ai ta whaahau te mau ati. The people Ho had e taken noa, on just hiroa te hau e, transcendent tate tātai rawene e ia rātou. They were all Tēnā ora e prauhia rātou pa atoa as the children. e mau tamar i na te metia. Of course, we're O tai hua ia tātou e te praura tātou, great commandment. no te whaau e rarhei mata mua te horohi e te tua whare tāta nei, kia here te atua ma te a au te, ma te whea a ore e ma te tū ore. Oi hau, ma tō tātou a au atoa e te pūwei, e te man o, e te ituitu. This love of God O te here te atua te whaau e rarhei mata mua, in the universe. i roto i te rei nui atea. But the first great truth Te prau mau rei mata mua rei roto i te rei nui that atea, God loves us o te here ai a te atua i tātou, mai te reira atoa, wholeheartedly, ma te a au te, without reservation, ma te whea a ore, e ma te tu ore, with all of His o ia hau ma tōna a au atoa, e te pūwei, and strength. e te man au e te ituitu. And when those E atua ti majestic taupupu ore an e te mo pūwei hui ar i, no roto mai tōna a au i tō tātou nei, without restraint e a pair a mana pēwarua ia, e pēmorare of te i te hia. spiritual moral power, then, E reira, Chardin mai wrote, ta tela de For the Chardin, second papai, no te piti hoi o te taime i roto i te tua a ai o te o, e i te hia mai ai, i te tata te auhei. it is then, E reira, really only then, e reira nona, we can effectively tātou en henhe ai e hap oi te piti o te whaauer ar hei mā te manuia. not superficial E or trivial. ere te peuania noa e te whauwha ore. God enough. Mai te mea nā wei tō tātou here te atua, o te tāmata i te hapo mai te e hope i tā tātou prau iana, e horoa mai ia o iei te arawhi, te pūwai, te hinaro, e te rawea, Our neighbor
no te here tō tātou atatupu e a tātou i honei. Perhaps then I reira pai tātou e prau atoa i e, to say once again, there could not ai, be ai tā hoi e mo tāta a happier people i oa oaru atu, among all the i roto pū i te mo tāta who've been created by i hamanihia he te rima o te atua. brothers and sisters. Te mo tā ai te mo tuahine, Pray we te will pure nei iau, ia manu ia tātou te wahai, rich young ua whi a te taure ia tau arheira. that we will take up Ia rawe tātou i te tātauro no te metia, no atua te whiwhi, e no atu te ho, te ho, regardless of the te issue ho, and regardless of the no cost. atu, no atu te ho, I bear witness te horo atu nei iau i te papu, to follow ia horeo tātou ia e iana, the path will e riro tra e ai te haere na te hei ra au taratara, by way of a crown of thorns e te tatauro roma arofa ore, no atua te ea. how wealthy our young ruler No atu te tau ar hei o ta tātou tauri ari a apoturi. Ai ta tāna tau ar hei, i nāw ai, no te au fau te aper ai te nā tāpao. Nā reira atoa, can we no tātou. for the blessing of No te hamai te ira e whār i te tau ar hei roa e mauhia i te hoe tāta, of eternal life. te horoa no te ora mure ore, It is little enough e ti tau rai ti roa ia, that we are asked to tia nir ahia tātou ia whaia i ei te awai a, in following the i high te pēr ai te tau ar hei no tō tātou, no tā tātou nei prau, tō tātou wheti a poipoi, te arei, e te ari. I testify Te with prau papu nei iau nā muri ia amariti no teitora, of us is e ti tauhia ia tātou tāt e te hei ia pupu mai i tō tātou mawairua toa e o nāna. of such determined Te himene nei tātou, steadfast e te devotion. pupur a papu e te aueue ore. Praise the mount Hana hana te maua, fixed upon i reira vau te maura. mount. Maua e no tō arofa tār ei hara. Here's my heart. Te e tau a au. Oh, take and seal it. Arawe e ata ati. Seal it for the court Ata ati nā i tō aor ei i te eira. in the sacred name. Nā roto i te oa moa o ietu metia. Amen.